U okviru manifestacije Dečija nedelja, predškolci iz predškolske ustanove Pahuljice u pratnji vaspitača obišli su zgradu opštine Brus i stanicu policije i upoznali se sa radom opštinskih i policijskih službi. Ugostivši predškolce, u ime predsjednika opštine, zamenica Jasmina Savić istakla je zadovoljstvo dolaskom mališana koji su ovom prilikom dobili odgovore na mnoga pitanja. Pa, mene je zadovoljstvo što smo danas ugostili naše male sugrađane, naše predškolce. Danas je za mene jedan od najsrećnijih dana od kada sam preuzela funkciju zamenika predsjednika opštine. Sa njima smo razgovarali o tome šta je to predsjednik opštine, to jest koja je njegova funkcija. Oni su naravno davali razne odgovore. Ja mogu da kažem da ispred lokalne samouprave da ćemo se potruditi da im obezbedimo zdrav i normalan rast u ovoj našoj opštini. Lokalna samouprava, ističe Savić, nastavit će da ulaže u razvoj predškolskog obrazovanja kako bi se najmlađim sugrađanima obezbedilo srećno i sigurno detinjstvo. Trudit ćemo se da im obezbedimo još više sadržaja i da im učinimo detinjstvo u našem gradu još lepše. O značaju posete najmlađih vaspitač Violeta Marković kaže: Pa, deci je jako važno, oni imaju neka mala predznanja o predsjedniku, ali bilo mi je važno da dođu da vide kako izgleda njegov kabinet, da se sve nalaze u kabinetu i evo vidite njihovu znatiželju koliko su oni radoznali kakvi su. U znak zahvalnosti, predškolci su zamenici predsjednika opštine Brus uručili poklon u vidu likovnih radova sa željama koje bi voleli da im se ostvare u budućnosti. Ovo su dečiji radovi i dečiji iskazi na temu predsjednika, šta radi predsjednik i dečije želje, šta bi željeli od predsjednika, šta da im ispuni neke njihove želje. Druga grupa predškolaca posjetila je stanicu policije Brus, gdje su ih policijski službenici upoznali sa odgovornim poslom koji obavljaju kako bi se svi građani osjećali bezbedno i zaštićeno. Znači, deco, policija se bavi pružanjem zaštite ljudima, njihove života, njihove imovine, a između ostalog bavimo se i brigom o bezbednosti dece. Tako? Poseta opštini postala je deo programa Dečije nedelje kako bi se mališani koji se ove godine pripremaju za polazak u prvi razred upoznali sa radom institucija koje predstavljaju stub razvoja Bruske komune.